Mana mun hayang gawe mah kayak usaha hayang duit mah. Jangan nu halal. Dan kicarana euy. Bos tik ore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat sekarang, jadi gue nggak main prank-prank teks lagi. Sekarang gue mau prank pesugihan. Ya, jadi gue mau ngeprank tim gue sendiri. Kebetulan tadi udah di calling, udah di kabar-kabar harus briefing gitu, cuman gak di rumah tapi di tempat teman ya, termasuk salah satu tim editor saya yaitu Mang Ugun gitu. Nah, nanti aku juga ini udah siapin kayak yang pesugihan-pesugihan di film itu. Nah, kayak gini. Nah nanti teh si tim aku teh kan datang nih. Nah, pas datang teh lihat aku lagi pesugihan gitu, ada uang-uang gitu. Nah, si Jang Ubun ini jadi pemeran yang ngiderna lah gitu. Guys, tonton terus videonya, jangan di skip serta kalian subscribe juga, jangan lupa di like juga ya, biar saya semakin semangat bikin videonya. Next. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Jadi kameranya akan gue simpan di atas biar dia gak tahu, di atas satu, di atas lemari satu. Jadi pas dia datang kesut gitu semuanya. Itu guys ya. Gue simpan. Nah, aku udah simpan kameranya guys di atas. Nanti mereka akan di pintu sana. Kamera duanya di belakang saya ada. Assalamualaikum. Naon? Itu pun enggak. Naon anjing? Teuy yang tengah orang ge make kali di mana? Teuy. Ini ke naon? Bunga. Awas. Kapal orang ge. Udah tanya gak mana Kak? Tanya. Sugar euy. Kunaon mana teh naraonan? Gun. Ini sieun aing. Gun. Kunaon ieu? Kunaon eta? Anjing pengen loloba duitna goblok. Majikan. Kak, nah dia Kak. Hei, orang pergi yang mana kan ke atas. Hei. Sugi mas Sugi. Ini enggak isi. Kemana dia? Gimana? Coba istighfar. Anjing. Anjing sih ya. Gimana sih? Gun. Istighfar yang Gun. Dek. Istighfar. Anjing sih. Anjing pengen loloba duit tuh kicarana goblok. Gun, istighfar Gun. Anjing duit goblok. Kumaha ieu? Ya. Anjing. Mana mun hayang gawe mah kayak usaha hayang duit mah. Jangan nu halal. Dan kicarana euy. Bos tik ore. Coba deh. Hah? Anu eta. Tuh anjing, oke. Coba ya. Wah, oge sih gua. Kenapa anjing sih? Ulah kadinya Gun, imah babaturan, belok. Belok Gun. Yang. Ini sarwasieun man kayak mana? Susun muka orang.
Gimana? Gun. Gun, Gus. Isi gue. Tah lagi mah Engki carana sisa teh. Mah dia laporkeun wae tuh, laporkeun. Iya, Ka Mang Jaro bejakeun. Ayo. Gun. Anjing. Goblok geus doang. Naon maksudnya? Aing keti pulur anjing. Mana teh sadar? Ini tuh sadar. Nah. Oh kamera. Tadi Riji. Anjing. Nah itu guys tadi video prank pesugihan ya. Lumayan prank. Mudah-mudahan marane resepnya videonya jangan lupa subscribe, di komen di komen next video.